Yen lanang keragawat ane wadon yo pragawati. Yen lanang yo karyawat ane wadon yo karyawati. Yen wadon yo penjahit ane lanang yo penjahat. Yen lanang uap tahu ane wadon yo uap tai. Yen wadon tukang suntik, nah ane lanang yo tukang sontok. Mana harus tanggap kan kalau cair. Yen lanang yo raksasa. Ane wadon yo raksasi. Oh, raksasi cair. Ane mayang kadang video dia ada. Ya betes. Biar betes dulu itu. Oh. Ini kan ganti. Yor ngelenco ye temane merapat ke hulu. Terkesarengin kencing manis. Kencing manis tani. Kenyam manis. Ada gini. Iwan Fals jangan. Kenyam manis apa kenyam? Kenyir manis. Kenyir. Iwan Fals ya. Laju laju. Ini judulnya ini. Ini judulnya Iwan Fals ini. Apa itu? Jatuh ngedeblak. Pengaburan. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang. Awas ada legongan nanti bapak megaburan. Umah batre. Ada yang dengan jalan nggak? Ngapain? Ini video dia ada ya. Ini tentang minuman. Tentang minuman. Ada buah. Itu ada buah. Man. Minuman gitu dahaga ya. Apa tuh? Dur ngelencok ye damane ngerapet ke hulu. Terkesarengin es teh manis. Benar tuh cair. Duh belum gending ya? Man. Itu jadi lah, kan sekarang yang mulai dulu. Memek papa suba setuju. Sih gitu. Celeng guling suba setuju. Laman tu beli. Selamat Meme papa suba sediun. Kal anggon mesakapan. Balingan ini dong. Ya lu nak balik ya. Iseng dia bawa manggung. Kalau dia cancel. Wih, bawa udu bajunya. Cing. Makanya tegakkan aja dulu rasakannya bang cara manggung. Karena nasi bedanya. Wah, nasi itu tinggal nanti cuma nasi deh. Terus kesarengin kencing manis. Aduh, cing. Dari? Belum dari. Cing manis. Mantap itu. Ini agak dari kancam, samsak. Nah ini mikro dah nih, ngamsat.